Dragi moji, zelo se veselim pogovora s Scottom Mayerjem iz Little Light Studios in ravno sva posnela njegovo pričevanje, njegovo zgodbo. To si lahko kasneje pogledate tudi na povezavi. Čudovita življenjska zgodba, kako ga je Bog vodil iz Hollywooda in ga pripeljal v biblično verovanje. Veselim se, da se lahko sedaj tudi pogovarjam s Scottjem, ker je on ekspert, strokovnjak, ki ima veliko povedati in tudi lastne izkušnje, ki jih ima, ko je delal v Hollywoodu zadnjih 15 let in kako on vodi svoj misijonski projekt Little Light Studios. In te tematike, filmi, medije, zabavna industrija, filmi, glasba in vse te reči. To so teme, ki jih resno jemlje in jih v luči Svetega pisma razsvetli. In sedaj bomo pogledali nekaj resnih tem in sedaj bi rad Scotta tudi vprašal, kako je s tem, ko govoriš o teh rečeh, te tematike, ko razkrivaš reči, govoriš o teh zadevah, namesto da bi samo oznanjal evangelij. Sedaj bom prestopil k njemu in bom govoril z njim angleško in veselim se tega pogovora. Veselim se, da sva skupaj. Mene tudi, da sem tu. Preden začneva z današnjo temo, bi te rad vprašal, kako je za nas kot kristjani. Včasih nam ljudje pravijo, da naj samo evangelij pridigamo, da naj se ne ukvarjamo s temi temnimi rečmi. Vem pa, da tvoj ministry, Little Light Studios, kar pomeni luč odkriva svetlobo, torej se veliko ukvarjaš s temi rečmi, da jih razkrivaš, tudi razkrivaš veliki boj. Kaj nam imaš tukaj povedati? Torej dve reči. Če v bistvu veruješ, da smo v bistvu udeleženci v vojni, Also, da gibt es zwei Dinge, wenn man wirklich daran glaubt, dass wir in einem Kampf uns befinden. Anyone in any military type of situation. Vsakdo v kakršni koli vojaški situaciji, vojni situaciji, bo seveda preučil, kaj sovražnik počne. Z tega, ker ne želiš biti presenečen od tega, kar sovražnik dela. In v bistvu najboljši načrt vojskovanja je, da dobiš nasprotnika nepripravljenega. In to je očitno tudi v športih. Veliko športnih skupin preučuje, kako druge skupine igrajo, delajo, tako da lahko razumejo, kako najbolje igrati to igro proti njim. Če ste kdaj preučevali tudi borilne veščine, obstaja knjiga z imenom The Art of War, ki v bistvu opisuje, kako se ta boj lahko odvije, da premagaš nasprotnika. Knjiga vas neprestano spodbuja k temu, da preučujete nasprotnika. Razmišljate o njem. Sedaj pa razmislite, kako je z Biblijo. Veliko nasvetov je tu notri, o tem piše, kaj počne hudič. Knjiga Razodetje. Vse piše o tem, kako hudič želi odpeljati nevesto pravega kralja. Oder wie er den wahren König angreift und von ihm zu nehmen. We don't just skip through the Bible and not read the parts that the enemy is trying to attack. Ne beremo samo površinsko Biblijo in samo gremo mimo teh poglavij, kjer piše, kako nas sovražnik napada. Torej, prihaja iz te logike, ki nam želi pomagati, da razumemo, kako v bistvu sovražnik postavlja svoje pasti, tako da nas ne bo zapeljal. Mi verujemo, da ves ta veliki boj, da bo prišel do vrhunca velikega boja. Do skupka vsega tega bojevanja, vojskovanja teh let. In potem bo prišel ta en zadnji poskus od hudiča, zadnji napad. Ponaredil bo Kristusov prihod.
ja, täuschend darstellen. We don't want to be caught off guard. In mi ne želimo biti presenečeni. So the better you know this truth, Torej, bolje kot poznate to resnico, the better you can understand bolje how the boste devil razumeli, works. kako hudič Besser deluje. wirst du auch verstehen, wie der Teufel arbeitet. One more thing. Še ena reč. When Jesus was tempted in the desert, Ko je Jezus bil skušan v Jesus in der puščavi, Wüste versucht wurde. I don't believe verjamem, da se mu je hudič pokazal z hudjem v črni opravi. So einer Mütze an und so einem schwarzen Outfit. In fact, I believe that he showed up as an angel of Verjamem, da se mu je pokazal kot angel luči. Als ein Engel des Lichts. It was only when he spoke to Samo ko je Jesus govoril z Jezusom, Also zu Jesus šele takrat, and he questioned if you are the in son je of God. podvomil, če si Božji sin. ob der Sohn Gottes ist. If you back up in the Če story, to zgodbo sledimo malce nazaj pred tem, you know Jesus potem was veste, da je Jezus ravno kar bil krščen. when he came out of the water, Als er aus dem Wasser Ko je prišel iz vode, the very voice of je God slišal Božji glas say, "This is my son." in whom I rekel, well ta je pleased." moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje. Any angel that was present during that, Katerikoli angel, ki je bil takrat prisoten in verjetno so vsi gledali z napetostjo, sich das angeschaut haben, would have known that God bi spoke vedeli, da je to Jesus Bog govoril o Jezusu gesprochen hat. and said that was his son. in rekel, da je to njegov sin. So if someone's questioning it, Torej, če nekdo to dvomi, Frage gestellt hätte, that must be the devil. potem je to hudič. But Jesus answered Ampak Jezus se je tako Satanovemu napadu zoperstavil s tem, ko je rekel, pisano je. That's why we Božjo discuss besedo. things that are coming Zato from the enemy. tudi se pogovarjamo o rečeh, ki prihajajo od nasprotnika. But we use the word to set the correct Ampak perspective. uporabljamo Božjo besedo, da postavimo tudi pravo perspektivo. So The Chosen was Film particularly fascinating The for our Chosen ministry. je zelo zanimiv za nas kot misijonska skupina. Missionswerk. For 15 years we've been 15 traveling let around smo and potovali talking about the vse dangers of naokoli in govorili o nevarnosti medijev. Bereits in unserem Missionswerk sind wir rumgereist und haben über die Gefahren von Medien And people gesprochen. always ask, In ljudje "Well, nas what vedno can I vprašajo, watch?" kaj pa potem lahko gledam po televiziji. Was können wir uns anschauen? And so I think Jaz mislim, in da v my mojem personal osebnem, Und ich denke, in meinem persönlichen moji osebni hoji z walk, I Bogom was very hopeful for sem imel veliko upanja v to, da bom imel nekaj pozitivnega, da bi lahko ljudem pokazal, predlagal. geben wird, was Menschen sich wirklich anschauen können. kar bi lahko gledali. In verjamem, da je mnogo ljudi, ki imajo tudi veliko pozitivnih izkušenj, ki gledajo to serijo The Chosen. Ampak zapomnite si, da je hudič zelo prefinjen, pretkan. Ist sehr unterschwellig arbeitet er. And so over time, we got enough questions from people and our audience that would discuss these things. Preko daljšega časa smo dobili ogromno vprašanj Unseren Zuschauern od naših gledalcev, ki so nam postavljali te vprašanja in so hoteli vedeti, ali je to res nekaj, of God and very kar je good, od Boga in dobro, potentially be a danger. ali je to potencialno v bistvu nevarnost. was potenziell Gutes, was von Gott auch kommt, oder kann das auch Gefahren mit sich bringen? And I'll be honest with you. In iskren bom z vami, I actually jaz sem si watched dejansko many of the pogledal episodes iz from prve season sezone, 1, 2, druge in 3. tretje mnogo delov te serije. Die ersten 3 Staffeln angeschaut. I mean, there was some scenes Bilo je that- kar nekaj that made scen, me really think ki so me about dale what res would it misliti, actually be like to kako be bi bilo, alive during Jesus' če bi day. bil živ v času Jezusa. Gezeigt wurden, wo ich mich wirklich gefragt habe, wie war das dort tatsächlich, wie ist das passiert im Leben Jesu? And I had a positive In experience. tudi jaz sem imel pozitivne izkušnje ob gledanju tega. But remember, the devil's Ampak never zapomnite going to give you si, straight poison. da hudič vam nikoli ne bo dal strup, kjer piše, da je to He's gonna strup. mix good with bad, Dobro bo zmešal s slabim, s trupom. truth and error. Resnico in zmoto. And sometimes that In poison včasih is ta just strup enough je ravno dovolj, da, Dieses bisschen Gift, das ist dann schon genug, to set you up for a grand da vas pripravi, da vas bo na koncu zavedel. Täuschung zu führen. So that's what we're going to take a look at today. To si bomo danes pogledali. The Bible tells us in Revelation V 3:10, razredetju 3.10 nam Biblija pravi, Vers 10. because thou hast kept the word of my patience, I will also keep thee from the hour of temptation which shall come upon the whole world to try them that dwell upon the earth. ker si ohranil besedo stanovitnosti moje, te ohranim tudi jaz in ure izkušnjave, ki ima priti na vesolni svet izkušati te, ki prebivajo na zemlji. Auf der Erde wohnen. So I know that this verse is telling us that there is going to be a test. Jaz vem, da nam ta vrstica govori o tem, da bo prišlo do And there's preizkušnje going to be a group of people that stand on the word of God. Da wird es in da bo tudi skupina ljudi, ki stoji na Božji besedi, se sloni na besedi. Because of that, God will keep
keep us from that temptation. In zaradi tega nas bo Bog tudi ohranil pred So to it's very skušnjavo. interesting when exploring, well, who are these people that are making the chosen? Zelo zanimivo je tudi raziskati reči, kot so, kdo so te ljudje, ki delajo te serije, The Chosen. Katere cerkve, denominacije so? This is not just one single Zato, ker church. tukaj ne gre samo za eno cerkev, tukaj gre za kolaboracijo, sodelovanje mnogih cerkva. Verschiedene Kirchen, die dort Naprimer, For example, v drugi sezoni season 2 was shot on the Mormon so snemali sets that they have out in Utah. v studijih od Mormonov. gedreht auf dem Set in Utah, wo die Mormonen sich befinden. And Angel Studios, who's In the Angel distributor of Studios this so v bistvu tudi distributer Die teh quasi serij, Verbreiter dieser Produktion sind. is a Mormon production. je tudi mormonska And agencija. so I started looking around on the internet, some behind Na internetu the sem scenes, pogledal, Mir so ein bisschen kaj se das dogaja za angeschaut, was scenami, hinter den Szenen so passiert. to try to see if there da was bi any lahko videl, influence from če gre za Mormonism. kakšen vpliv Ob mormonizma. es dort Einflüsse gibt von der Mormonenkirche. The director Dallas Direktor Jenkins is a Dallas evangelical. Jenkins je v bistvu evangeličan, Jenkins ist ein Evangelikaler, protestant. And listen to what he says about Mormonism. In poslušajte, kaj on sam pravi o mormonih. Mormonen sagt. Torej, tudi če bi imel močno nestrinjanje z mormoni, s to skupnostjo, sicer jih imam manj, kot sem mislil, ampak tudi s tem sem se strinjal, da sodelujem, dokler naredimo pravo oddajo, dobro oddajo. Iskreno lahko rečem, da gre tukaj za top 3 najbolj fascinantne in čudovite reči v tem projektu. To, da smo rasli skupaj z brati in sestrami, z ljudmi mormonske cerkve, ker jih sicer ne bi spoznal, in tako veliko sem spoznal tudi v njih, tudi v vaši veri, tradiciji, in se spoznal, da stvari, ki jih sicer ne vidimo iz oči v oči, da se vse to dogaja, da to vse nastalo prišlo potem, ko je Jezus že bil na zemlji. Torej zgodba o Jezusu, pa se strinjamo in torej istega Jezusa ljubimo. Now, I thought this was a particularly interesting statement that he made. Meni se izjava tega gospoda zdela zelo zanimiva. Because do we all actually serve the same Jesus no matter what faith you're in? Ker vprašanje je, ali res služimo vsi istemu Jezusu, ne glede na to, kateri veri pripadamo? Have a very different and unique view of Jesus. Mormoni imajo zelo drugačen pogled Jezusa. Auf Jesus. And there's even lines that they took straight out of the Book of Mormon and put it in the dialogue. Obstajajo celo celi stavki, ki so jih vzeli iz knjige Mormona Mormon herausnehmen. in jih dali v dialog And listen to this filma. line that Jesus says when he was asked to read In from poslušajte Isaiah. sedaj to vrstico, ki jo Jezus reče, ko naj bi bral iz knjige Izaija. Jesaja zu lesen. Jezus, če ne boš vzel nazaj svoje besede, ne bomo imeli druge izbire, kot da sledimo Mojzesovemu zakonu. Jaz sem Mojzesov zakon. Now, right on the surface, that may not sound bad. Čisto na hitro morda to ne zveni tako hudo. Because Jesus Zato, ker was Jezus giving those laws to Moses Je v bistvu podal te zakone Mojzesu, Das Gesetz an Mose gegeben hat. before he was the incarnate of preden Jesus, se je the God inkarniral, that utelesil v came Jezusa down to this earth in prišel was na the to same God zemljo. that was on Mount To je ta Sinai. isti Bog, ki je bil na gori Sion in je podal 10 zapovedi. Auf dem Berg Sinai Mose die Gesetze gegeben But hat. that's a direct line that comes out of the third Nephi Tu pa gre za vrstico, ki prihaja iz knjige Nefti 15 vrstica 9, iz knjiga Mormonov. 10 Vers 9. And it says, Behold, In I piše, am the law and the light. Look unto me and endure to the end, and you shall live. Glej, jaz sem zakon Ich bin das Gesetz und das Licht. in luč, Schau auf mich, glej v mene du wirst in leben bis zum živel Ende. boš do Now, here's the konca. problem with this. Aber hier gibt's Kje je torej problem If tukaj? Jesus is the law, Če je Jezus zakon, what if Jesus changes the law? Was ist, wenn Jesus kaj potem, če Jezus What spremeni if Jesus zakon? says you don't have to worship on Kaj, če Sabbath? Jezus pravi, da ti ni treba očastiti na soboto, ampak v nedeljo? gesagt hätte, ihr braucht gar nicht am Sabbat anbeten, sondern am Sonntag. That would become law. To bi potem postal So zakon. these kind of ideas, Takšne where ideje God's torej, kjer v law bistvu je is Božji zakon immutable, nespremenljiv it's forever, it will za vekoma never in change. nikoli se ne bo spremenil, Verbreitet werden.
kar je v nasprotno s tem, kar smo ravno brali. Včasih moramo biti zelo previdni s tem, kako so besede postavljene. Poslušajte, kaj Dallas pravi tudi o tem, odkje prihajajo te reči, ki so dane v serijo The Chosen, te ideje. Kot sem že rekel mnogokrat, da ima serija skoraj nič vpliva oziroma input katerekoli formalne cerkve. To je zelo zanimiva izjava, ki jo je povedal, z tega, ker zelo veliko inputa je od različnih cerkva v tej seriji. Celo cel posvet ljudi iz katolicizma, mormonov, evangeličanov, baptistov, vsi so predstavljeni, ki preučujejo in pomagajo delati tudi zgodbo serije The Chosen. Eden izmed izvršilnih direktorjev te oddaje je mormon. Poslušajte ga, kaj on pravi glede te oddaje. Mnogo izvršnih producentov, kako to v bistvu funkcionira? To je naziv, ki se uporabi za mnogo različnih namenov, ki se dogajajo v entertainmentu. Torej, jaz sem izvršni producent, ki dela na produkciji in tudi skrbi za biznis. Recimo Daryl, drugi producent, skrbi za druge stvari in hkrati igra tudi druge vloge. Torej, to je en terminus, ki se široko uporablja v tem biznisu. Veliko ljudi zanima, kakšen je v bistvu odnos med Chosen in mormoni, evangeličani in tudi tradicionalnimi kristjani. Rad pa bi vprašal vaju oba dva, kako se je to začelo, kako sta srečala Dallas Jenkinsona, kako sta se povezali v bistvu v to zgodbo v The Chosen. Brad in Daryl sta oba dva mormona. Zato je to tudi nekaj unikatnega, da se o tem pogovarjamo in da sta ona dva upletena v nekaj, kar smo v bistvu začeli kot evangeličanska stvar, ampak kot je Bog v bistvu to deloval tukaj, je to postalo potem stvar od vseh nas. In vsak, ki želi imeti odnos s Kristusom, doživi čudovite reči. In kot si rekel, ljudje, ki ga ne poznajo. Te denominacije definitivno želijo najti nekaj skupnega. Ampak veliko variant verovanja tam zunaj. In glede nekih teh rečeh moramo biti zelo previdni, ker vemo, da tukaj te različne skupine verstev sodelujejo v tem šovu. Jaz vam predlagam, da si pogledate nekaj reči, kaj mormoni v bistvu verujejo. Verujejo, da je Jezus brat Satana. Verujejo tudi vsa ta različna verovanja, kot to, da je lahko imel nek odnos z Marijo. Da je Jezus nekako bil po naključju izbran in da tudi ti lahko imaš ta aspekt Boga v sebi. Ali res služimo istemu Jezusu, je vprašanje. John 7:17 says this, if anyone wills to do his will, he shall know concerning the doctrine, whether it is of God or whether I speak of my own authority. Doctrine is important to God. V Janezu 7:17 piše, če hoče kdo njegovo voljo izpolnjevati, razpozna, je li ta nauk iz Boga ali če jaz sam od sebe govorim. To pomeni, da je nauk Bogu zelo pomemben. Ker vemo tudi iz Janezovega evangelija, prvo poglavje, da je v začetku bila beseda in beseda je bila pri Bogu in Bog je bila beseda in da je Jezus bil ta beseda. Mormoni pa tega ne vidijo tako.
So if you ever talk to them Torej, če about se kdaj z njimi who pogovarjate Jesus o is tem, kdo je exactly, Jezus what the in belief is there, you'll find kaj je that njihovo there's some verovanje, boste differences there. odkrili, da so Und wenn kar ihr jemand neke mit razlike. Mormonen zu sprechen und herauszufinden, wie sie Jesus dort genau sehen, dann werdet ihr sehen, dass sie ihn nicht genauso auf diese Art und Weise erkennen. John 1:3 tells us that Jesus was the creator God. All V things Janezu were made by him, and 1:3 without him piše, nothing da je Jezus tisti stvarnik Bog, ker piše, vse je po njem postalo in brez njega ni nič postalo, Ohne kar je dasselbe ist postalo. auch nichts eines entstanden, was entstanden ist. So the fact that all of these different faiths are coming together, wanting to make this production, Also die Tatsache, In dejstvo, da vse te različne vere prihajajo skupaj, da naredijo ta film, wanting to find the common ground. wollen quasi poskušajo najti to skupno poljo, The director imenovalnike Dallas najti. Jenkins and the actor Direktor Jonathan Rumi Dallas went to Jenkins the in Vatican igralec Johnny to Rumi discuss the differences sta oba dva between šla those two v religions. Vatikan, da bi premlela te razlike med religijami in na to najdla skupni imenovalnik. Sachen zu besprechen, diesen gemeinsamen Nenner zu finden. And there is a lot of idolatry present in Catholicism. Und da gibt es sehr Veliko malikovanja je prisotnega v Any katolicizmu Protestant religion will recognize that, and we've discussed this for centuries. in vsaka protestantska vera to prepoznava in to smo stoletja tudi debatirali. gibt und das wurde schon seit über Jahrhunderten wurde das diskutiert. To vidimo od direktorja Dallas Jenkinsona, ko gresta skupaj z Johnny Rumijem čez trg svetega Petra. Dallas Jenkins, wie mit Jonathan Rumi gemeinsam über den St. Peter Square dort geht. Notice what his ideas Poglejte, about idolatry kakšne so began to shift. njegove ideje o malikovanju, kako se te začnejo spreminjati. Götzendienst, wie sich das verändert. Jaz verujem, da so protestanti pretiravali v svojo smer in šli predaleč in postali skeptični do umetnosti, ker si ne želijo malikovati in zato, ker ne želijo biti tako simbolični, da bi zamudili resnico, kar je rečeno glede teh relikvij, torej maliki, idoli, kakor to protestanti imenujejo. Mi protestanti smo tukaj zamudili kar nekaj dobrih priložnosti, da smo lahko umetniški in jaz kot umetnik, jaz to počnem. Jaz kot umetnik tudi ustvarjam simbole včasih pri delu. Zverujem, da obstaja nevarnost na obeh straneh. Ena stran lahko postane preveč malikovalska in druga preveč omalovažujoča. Mislim, da nihče izmed nas ni v teh grabnih. Ne, ni, ampak jaz sem zrastel v teh parih letih, ko sem prvič prišel na te kraje. Sem se pojavil in se mi zdelo, to je narobe, to je čudno. In sedaj pa, ko poznam tako veliko več katoliških bratov in sester, ki delimo naše strasti za Jezusa, sicer drugače častijo, ampak lahko vidim to sedaj drugače. So, very interesting that he makes the statement that says, we just want to make sure that you're not Zanimivo je, kako je izjavil, da ne želimo, da bi bili preveč malikovalski. I think the Bible's pretty clear. It doesn't say just have just a little bit Biblija je of zelo jasna, ne govori o tem, da imejte malo malikovalstva, Götzendienst haben. It actually cautions us to have nothing to do with idolatry. ampak nas celo upozarja, da naj nič nimamo z maliki. Tun haben sollten. Exodus 24 Druga and Mojzesova 5, the knjiga, Ten Commandments. 20, 4. in 5. vrstica, 10 zapovedi. Ne delaj si rezanih podob, niti nikakršnih podob tega, kar je zgoraj na nebu, kar je spodaj na So zemlji I don't in kar je v vodah. believe that we need to sort of just lessen our interest in idols. Torej jaz ne verjamem v to, da bi morali samo malce zmanjšati naše malikovalstvo, ker to potem postane problematično, saj zame. Problematisch. Now, inside of the Vatican, Nun, im Vatikan Torej znotraj v they have, Vatikanu ancient saints that have passed away and died. imajo stare svetnike, ki so nekoč umrli. ehemaligen Heiligen, die jetzt Torej verstorben relikvije. sind, die sind dort porträtiert. And Jonathan Rumi walks over to one of these saints that's laying in a coffin in a In piece of tako glass. tukaj vidimo Rumija, kako pride v ene izmed teh sob, kjer so svetniki pokopani, stekleni krsti, And he took a picture for his Instagram. Und hat ein in Foto slikal je fotografijo za And Instagram. on his Instagram account, he typed out Na svojem Instagram računu je potem pod to sliko napisal and said that the Saint Padre in potem rekel, da je Pio was one of the sveti most Padre powerful Pius saints
en izmed najmočnejših svetnikov, ki je doživel trpljenje in Kristusove čudeže v 20. stoletju. In potem Jonathan Rumi nekaj zanimivega napiše. Kot nekdo, ki sem imel osebno interakcijo z njim, in on je tudi prvi duhovnik, ki je imel stigme na sebi. Stigmate. Osebno je komuniciral s tem svetnikom, to vsaj trdi, ki je umrl mnogo let nazaj. To je zame zelo problematično. Mi to imenujemo nekromantija, govorjenje z mrtvimi. V bistvu v 5. Mojzesovi knjigi, 18. poglavju, 9 do 12, piše, divination, an observer of times, an enchanter or a witch or a charmer, or a consulter with familiar spirits or a wizard or a necromancer. That's somebody that speaks to the dead. Piše, naj ne bo med vami nikogar, ki bi peljal svojega sina ali svojo hčer skozi ogenj, ne nikogar, ki vedežuje ali tolmači znamenja, ali vražari, ali čaruje, ne nobenega zaklinjalca, ne nikogar, ki se posvetuje z duhom pokojnih ali z vedežnim duhom ali izprešuje mrtve. Piše, da je vse to gnusoba Bogu. Beseda gnusoba je zelo močna biblična beseda, ki označuje, kako Bog sovraži to. In nikoli ni dobro se pogovarjati, pravilno dobro se pogovarjati z mrtvimi. Vsi ti primeri, kjer so se ljudje pogovarjali z mrtvimi v Svetem pismu, se je vedno slabo končalo. Ker takrat se odpiraš za komunikacijo z demonom, v bistvu. So listen to how much of the evangelical world just loves the chosen. Prisluhnite, kako v bistvu ima večina evangeličanov radi to oddajo. In kako jim je serija Chosen tako spregovorila drugače kot pa Biblija. Prisluhnite temu intervjuju. Velik hit je bil. Zelo preprosto je bilo to gledati. Kot da Biblija je včasih zakomplicirana in težko razumeti, ampak ko gledamo The Chosen, nam resnično predstavi Jezusa in kakšen je. Želimo predstaviti avtentičnega Jezusa milijardi ljudem. In menim, da je ta cel šov zelo preprost pogled na avtentičnega Jezusa. Zelo fascinantno mi je, da pravijo, da je to prava predstavitev Jezusa. Da je ona rekla, da je včasih težko razumeti Biblijo, ampak to je jasno pokazalo stvari. Zapomnite si, da hudič želi, da verujete, da ta knjiga vam prave 100% resnice ne predstavlja, da nehate verujeti v to. Če vas hudič lahko odvede stran od pisano je, potem vam lažje lahko predstavi njegovo laž. Prisluhnite, kaj direktor pravi, kje dobi svojo inspiracijo za te reči. Mi smo razvili zaupanje drug do drugega. Počutim se, kot da smo na isti valovni dolžini, kot v poroki. Čutim, kot da oba veva, da Bog v bistvu govori to zgodbo, mi pa samo poskušava najti to zgodbo. On pravi, da te ideje, ki jih dajeta v The Chosen, jih trdi, da jih dobiva od Boga. Na internetu pa najdem mnogo njegovih izjav, kjer on trdi, da te zgodbe, ki si jih izmišljuje za Chosen, ne prihajajo iz Svetega pisma. Prisluhnite, koliko dejansko je iz Svetega pisma, kaj pravi.
Pristnega Jezusa želimo predstaviti ljudem. In verjujem, da je ta šov ima prikaz nepopačenega Jezusa. Torej delam oddajo o Jezusu, kjer je večina vsebine te oddaje v bistvu ni iz Svetega pisma. Vem, da je to čudno, ampak če ste gledali prvi del sezone 1, skoraj nič iz tega ni iz Svetega pisma. Tudi iz druge sezone, drugi del, kjer ni nič iz Svetega pisma. Tudi tretja epizoda, 4, večinoma ne iz Svetega pisma. Torej 95% ne prihaja iz te knjige, iz Svetega pisma. Jaz tega nisem rekel. To je izjavil režiser. Mislim, da teh reči, če jih ne dobimo iz pisano je, potem sigurno odpiramo vrata sovražniku duš, da spremenja naše percepcije in ideje o teh rečeh. 2 Corinthians 11, verse 4. V 2. Korinčanih 11, vrstica 4 piše in nas opozarja pred komorkoli, ki bi nam pridigal kakršenkoli drugačen evangelij. So for if he who comes and preaches another Jesus, whom we have not preached, or if you have received a different spirit, which we have not received, or a different gospel, which we have not accepted, you may well put up with it. Če namreč pride kdo in oznanja drugega Jezusa, ki ga mi nismo oznanili, ali če prejmete drugega duha, ki ga niste prijeli, ali drug evangelij, ki ga niste prijeli, kar voljno prenašate. I think even early on in the beginning of our church, we have had a competition of a different gospel. Že od samega začetka krščanske cerkve se mi zdi, da poteka ta boj med lažnim in pravim evangelijem. Med temi, ki imajo pravo in napačno razumevanje evangelija. Pavel je spodbujal vedno cerkve, naj se ne pustijo zavesti med temi razlikami verovanja, različnimi mislimi in da ostanejo pri pravem evangeliju. Sluhnite, kaj piše v Galačanih, prvem poglavju od 6 do 9. I marveled that ye shall soon be removed from him who has called you into the grace of Christ unto another gospel, which is not another, but there are some that trouble you that would pervert the gospel of Christ. Čudim se, da se od tistega, ki vas je poklical po Kristusovi milosti, tako hitro obračate k nekemu drugemu evangeliju, ki pa ni drugi evangelij, pač pa so nekateri, ki vas begajo in hočejo Kristusov evangelij postaviti na glavo. Sedaj pozorno poslušajte 8. vrstico. Toda tudi, če bi vam mi sami ali pa angeli iz nebes oznanjal drugačen evangelij, kakor smo vam ga mi oznanili, naj bo preklet. So those are some very strong words of caution that the early Christians were even dealing with way back in the beginning. To so zelo resne besede opozorila, katere probleme so imeli že celo prvi kristjani. Die bereits die ersten Christen mit zu tun hatten. So I want to point a couple things out about The Chosen. Še nekaj reči bi rad pokazal glede serije Chosen. Dve osebi sta bili, ki sta delali glasbo za to oddajo. The lead singer for a band called Jars of Clay. Eden izmed njih je glavni pevec benda Jars of Clay. Intervjuvali so ju za glasbo, ki jo producirata za to serijo. Sluhnite temu, kar pravita one dva, da je v vsako epizodo tudi implementirano. Skoraj vsako. Zakaj menite, da ima serija Chosen univerzalni apel na vse ljudi? Ne samo kristjane, ampak tudi mainstream poslušalce ljudi, ki ne poznajo Kristusa, jim je všeč ta oddaja. Zakaj je to tako? Menim, da je kar težko najti človeka, ki ne pozna Kristusa sploh, ampak poznajo neko verzijo religije ali pa verzijo vere. Mislim, da zgodbe, ki jih govorimo o Jezusu, niso zelo privlačne. In tako, ko vidijo to verzijo Jezusa, kako je prikazan, da je to res pomembno,
da je milostljiv, da zelo milostno, potrpežljivo čaka in ima tudi svoje napake. Zelo se lahko z njim povežemo, se vidimo v njemu. In menim, da ljudje morajo to videti, to stran Jezusa, ker veliko izmed nas je bilo na silo hranjenih v preteklosti z verzijo Jezusa, ker mu je pomembno, kako se obnašamo. In vsaka naša epizoda v bistvu deluje proti temu, da ni tak. Poskuša obrniti zadevo, pokazati, da vaše obnašanje v bistvu ni pomembno, ampak da je delovanje vašega srca in duše, kar je pomembno. In tako vdaja nekako kaže, da ni sramote, obsodbe in take ideje, kjer smo se tudi odvadili govoriti o takih rečeh v cerkvah nasplošno. In večina ljudi ima izkušnje iz cerkve take, da se vse koncentrira okoli njihovega obnašanja. Torej, neke zelo zanimive opaske strani gospoda, ki dela glasbo za to vdajo. Zanimivo, kako poimenuje to kot neka verzija Jezusa. Kaj smo ravno prej prebrali v Svetem pismu? Če vam nekdo drug pridiga kakšnega drugačnega Jezusa, ne imejte nič z njim. In že samo dejstvo, da je rekel, da ima ta Jezus napake, kje pa to piše v Svetem pismu? Jaz se tega ne spomnim nikjer v Svetem pismu, da bi pisalo, da ima Jezus napake. Ampak da je bil popoln. In potem reči, da Jezusu ni mar na to, kako se vi obnašate. Ko je Jezus rekel, da niti ena pičica ali vejica se ne bo spremenila od zakona, jasno nam je pokazal, da 10 zapovedi še drži in so nam še vedno pomembne tudi danes. Da se nič od zapovedi ni spremenilo. Ne si pustiti, da vam prodajajo to, da je samo ljubezen tisto, kar je pomembno. Ker tudi, če jaz rečem recimo, jaz ljubim, to nič ne definira, kakšna ljubezen je to. Lahko ljubite celo greh, lahko ljubite zlo. Samo zato, ker je to ljubezen, še ne pomeni, da je to prav. Ampak gre za kombinacijo tega, kar je Bog rekel za vsakega izmed nas, da naj tudi počnemo in mu tako tudi sledimo. Ne bodite samo poslušalci besede, ampak delavci besede. Prisluhnite citatu iz knjige Veliki boj, ki lepo opisuje zgodovino krščanstva in moderni svet in probleme, ki so bili, in nam tudi pove, kakšni bodo, preden bo Kristus prišel. Wo der große Kampf wunderbar dargestellt wird. The Pen of Inspiration says, love is dwelt upon as the chief Knjigi piše, attribute of God. ljubezen se podarja kot glavna božja lastnost. But it is degraded to a weak sentimentalism, making the distinction, no little distinction between good and evil. A se kaže kot raznežena občutljivost, ki le malo razlikuje med dobrim in slabim. God's justice, his denunciation of sin and the requirements of his holy law are kept. Božja pravičnost, njegova ogabnost do greha, zahteva njegovih svetih zapovedi. Vse to se ima za nepomembno. The people are taught to regard the Decalogue or the law of God as dead. Ljudstvo se uči, da ima 10 zapovedi za mrtvo črko. Sedaj pa pozorno poslušajte ta del. Pleasing, bewitching fables captivate the senses and lead men to reject the Bible as the foundation of their truth. Privlačne in očarljive zgodbe delujejo na čutila ter navajajo ljudi, da zavržejo Sveto pismo kot temelj svoje vere. Christ was verily denied as before, and Satan has blinded the eyes of the people
so that this deception is not discerned. Kristusu se tudi sedaj odpovedujejo, kakor se mu nekoč, ampak Satan je toliko zaslepil oči ljudem, da ne opazijo prevare. So let me simplify what was just said. Naj poenostavim, kaj smo ravno prebrali. If love is the chief attribute, Če je ljubezen glavni atribut and the law of God doesn't matter, in Božje zapovedi niso the pomembne, devil can blind our eyes potem hudič lahko zaslepi naše oči and give us a deception in nam da prevaro, because our faith is not grounded on the word. ker naša vera ni utemeljena na besedi. Listen to what Matthew 7 verses 21. Prisluhnite, kaj piše v Mateju 7 od 21 do 23. There is a group of people who call themselves Christians. Tukaj gre za skupino ljudi, ki se imajo za And kristjane, this is what Jesus says. in to jim Jezus odgovori. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father which is in heaven. Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi, Gospod, Gospod, ampak kdor uresničuje voljo mojega očeta, ki je v On nebesih. that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Veliko mi jih bo reklo tisti dan, Gospod, Gospod, ali nismo v tvojem imenu Did we not prerokovali cast out demons in your name? in v tvojem imenu izganjali demonov And do many mighty works in your name? in v tvojem imenu storili veliko mogočnih del? And that group of people will hear some of the worst words they ever hear. In ta skupina ljudi bo slišala ene izmed najhujših besed kdajkoli Jesus will rečenih. have to declare to them, I never knew you. Jezus jim bo razjasnil, nikoli vas nisem poznal. Workers of lawlessness. Pojdite proč od mene, kateri ravnate nepostavno, This is krivično. not talking about a people of non-believers. Ne govori to nevernikom. These are people that do things in the name of Jesus. To so ljudje, ki delajo stvari v imenu Jezusa. Doing wonderful works and casting out demons. Čudovita dela delajo, celo izganjajo demone. And they do not care about In Božje zapovedi jim niso pomembne. and they practice lawlessness. In zato delajo krivičnost, So let me ask nepostavnost. you a question. Naj vas nekaj Do you vprašam. think God's law is important? Menite, da so Božje zapovedi pomembne? It absolutely is. Absolutno so pomembne. The Bible also tells us in 2 Thessalonians 2, V druge knjigi Tesaloničanom, drugo poglavje od 9 do 12 nam piše, that in the end there is someone coming, a great deception. da bo na koncu prišel nekdo, ki bo And the Bible zavedel says mnoge. that deception that's coming will be a lawless one, someone that doesn't follow the law. In piše, da bo šlo za vsako vrstno krivično zapeljevanje And it will be in accordance to how Satan works. in to je tako, kot v He bistvu will deluje use all Satan. sorts of displays of power, Vse signs čudeže and in wonders that predstave bo naredil samo zato, da bi zapeljal in da bi to služilo laži. And in all the ways that wickedness Z deceives those who are vsakovrstnim perishing, krivičnim zapeljevanjem se bo predstavljal tistim, ki gredo v pogubo. they perish because they refuse to love the truth and so be saved. Torej v pogubo gredo, ker niso sprejeli ljubezni do And for resnice. this reason, da bi God bili sends rešeni. them a powerful delusion Zato jim Bog pošilja delovanje blodnjave, that da they will verjamejo believe laži. the lie, and so that they will be condemned, those who believe not the truth, but delighted in wickedness. Tako bodo obsojeni vsi, ki niso verjeli resnici, temveč so pritrjevali krivičnosti. So here's what you need to remember from this verse. Kar si iz te vrstice morate zapomniti, je pa to. Somebody's coming that doesn't care about the law. Nekdo prihaja, kateremu je vseeno za Božje With him zapovedi. will come a strong, powerful In z delusion. njim bo prišla tudi močna prevara. And the only way to not be deceived by this delusion In edini način, da ne bi bili zapeljani s is to to prevaro, stand on the word of God. je, da stojimo na Božji So besedi. it bothers me that there is a version of Jesus being stamped into everybody's mind, Moti me torej, da obstaja neka verzija Jezusa, ki prihaja v vse misli that ljudi doesn't care about your behavior. in da je temu Jezusu vseeno, kako se You see, obnašaš. the Bible tells us in John 17:17, V Bibliji v Janezu 17:17 piše, sanctify them by thy truth, thy word is truth. posveti jih v resnici, tvoja beseda je The word resnica. of God we must fall in love with. Torej, zaljubiti se moramo v Božjo besedo. Dan, zanima me, zakaj si poskušal dela se odriniti iz krščanske glasbe okolja? Ja, tu je šlo bolj za idejo avtentičnosti. Takrat, leta 2000,
je glasba, ki je bila v krščanskem okolju, ni nekako pasala v filme. Potrebovali smo glasbo, ki je bolj povezana z Delta Blues in veliko bolj povezana tudi z založbo, ki snimajo glasbo v Mississippiju, Third Post Records. In se veš, skupine kot so recimo Rolling Stones, ki imajo veliko blues elementov v njihovi glasbi. Res sem si želel ta vidik malce bolj poudariti za njega v tem filmu in tega pač preprosto nisi našel v krščanski glasbi. In zato se mi je zdelo, da želi povedati dobro zgodbo, ki ima univerzalno vrednoto za vse. In to nekako obdržati v krščanski sferi, v tem kontekstu. Torej ta gospod, ki je delal glasbo za serijo Chosen, Dan Hazel, iz Jars of Clay, tista oseba desno ob njem, njegovo ime je Matthew Nelson. Nisem veliko videl o njemu, nikoli še nisem slišal za njega. Tako sem si pogledal njegovo spletno stran in ravno tam na prvi strani kaže, da ima zelo veliko zanimanja v budizmu. Celo citat od Alan Watts, kar je budistična izjava, ima napisano. In če si pogledamo njegovo stran Instagram, vedno promovira budizem. Na Instagram je objavil sliko kozarca z martinijem in tam je napisal: Sveti duh, tukaj si dobrodošel. Zame je to zelo bogokletno. Saj veste, da se alkohol imenuje tudi spirits, kar so duh. Torej, zakaj bi svetega duha imenoval tudi alkohol, martinijev? In potem me je nekdo poslal povezavo do tega videa. Glavni igralec John Rumi pove poslušalcem, da je on malteški vitez. Jaz nosim ogrinjalo in križ, s kronico na njem, viteški križ. Pred 5 leti, in tako sem postal vitez slovesnega vojaškega reda Jeruzalemskega templja, gre v bistvu za malteške viteze. To je to. Malteški viteški red je skrivna združba. Šokiran sem bil, ko sem to slišal. In sem si mislil, sigurno se je pohecal. Tako sem se odločil in sem šel pogledat na internet, če je to res. In potem sem prišel na njegov Instagram stran, John Rumi, in tam je bila celo slika njega in njegovega prijatelja. Potem po tej ceremoniji pri malteških vitezih. In to je to, kar je napisal John Rumi na svoji uradni strani Instagrama. It was an epic inaugural event on the behalf of his fellow temple brothers and sisters. We are so grateful to have been a part of it. Res je bil epski dogodek v imenu mojih istomislečih templarskih bratov in sester in tako sva hvaležna, da sva lahko bila del njih. To je tukaj, uradno iz njegovega usta, ponovno, da je malteški vitez. Če ne poznate skrivne združbe, naj vam razložim, kako to deluje. Obstaja več nivojev v skrivni združbi, v katerih lahko napredujete. In ko dosežejo te najvišje nivoje prostozidarstva, recimo 33. nivo,
God and Satan. jim je odprto povedano glede vojne med Satanom in Bogom. There has been many pieces of evidence over the years showing that 33rd degree Freemasons follow Lucifer, which they call their light bearer. V teh mnogih letih je mnogo dokazov sedaj, ki kažejo na to, da te ljudje, ki so na 33. nivoju te združbe, da oni častijo v bistvu Luciferja, nosilca luči, Satana. Is on the same level as a 33rd degree Freemason. Templarji so na istem nivoju kot 33. nivo prostozidarjev. This fact alone Že samo to made me dejstvo question, what am I watching? me je dalo misliti, kaj v bistvu sploh gledam. The very individual that is playing Jesus and putting Jesus in everyone's mind Ta oseba, ki igra Jezusa in Jezusa vsaja v gledalčeve misli, is a highly revered Knights Templar. je zelo priznan malteški vitez oziroma He's templar. an outspoken Roman Catholic, Odprto priznava, da je rimokatolik and we know that prophecy is going towards a final struggle where Catholicism will play a major part. iz bibličnega preroštva, pa vemo, da bo na koncu boj rimokatoliška cerkev igrala pomembno vlogo. When people began to find this out, Ko so ljudje pričeli to one ugotavljati, individual wrote to the Chosen on their Instagram page. je eden na Instagram strani pisal Chosenu, od Chosena, And this person said this: in ta oseba je napisala to. Repent, Dallas and Jonathan, of your blasphemy and your twisting of the scriptures. Spokorita se Dallas in Jonathan od bogokletja in kako predstavljata in And ste repent sprevrgli of Božjo your besedo. Freemasonry and your promotion of the true God, your true God, Lucifer. In spokorita se zaradi vajnega prostozidarstva in zato, ker podpirata vajnega boga Luciferja in promovirata. And at the top of the Instagram page, In na vrhu te Instagram strani piše, whoever responded on the Chosen kdorkoli pač se je že odzval na to stran od Chosena, responded with one word: se je odzval z eno besedo. no. In sicer ne. Now, if that was true, Če bi bilo to res, you wouldn't want people putting things out on the internet saying you are following the wrong God. potem ne bi želeli, da nekdo daje na splet nekaj, da sledite napačnemu Bogu. In zakaj bi potem odgovoril ne? There was a video zakaj that se ne bi was spokorili? circulating around Ta je video, ki je cirkuliral po internetu, of Jonathan krožil, Room's rings that he wears on his finger. o Jonathan Rumija, njegovi prstani, ki jih nosi na prstih. Scully Scully got a brother. je dobil brata. That's his brother, To je njegov brat, Maury. Maury. Innit? Res je, moj mlajši brat. Kako je? Hey, how are you? How you been? Kako ti je bilo? Is good? Right. Dobro, ja, v redu, vse. Right. Ok. Scully, Maury in Marija. To je Marija? Marija iz Guadalupe. So, Torej, dynamic dinamičen duo, duo, na nek način. in a way. Cool, to je to. Cool. So that's that. I find it very fascinating that the individual that is playing Jesus, Fascinantno mi je, da oseba, ki igra Jezusa, who is the very definition of the way, the truth, and the life, ki je sicer definicija poti resnice in življenja, ker življenje prihaja od Jezusa, on je vse ustvaril, He's the only on je worthy one of redeeming us. edini, ki nas lahko reši, He is who gives us salvation on je ta, ki nam da odrešitev and the reward being everlasting in life. nagrada je večno življenje. Why would the actor wear two Zakaj bi swords which igralec symbolize nosil death on his dve fingers? lobanje na svojem prstu, svojih prstih, ki Why simbolizirajo would smrt? he wear a Mary ring on his ring finger? Zakaj bi nosil prstan od Marije na svojem prstancu? Worship of Mary is condemned in the Bible. Čaščenje Marije je v Bibliji obsojeno. Jesus is the only one that deserves our worship. Jezus je edini, ki si zasluži naše čaščenje. I hope that you Upam, da understand razumete to, that we are engaged in a great controversy. da smo mi v velikem boju. There's a reason that Protestantism named the Catholicism way back in centuries
as the beast power of Revelation. Obstaja razlog, zakaj so protestanti več stoletij katolicizem imenovali kot zverska moč iz razodetja. Poglejte si ta auditorij, ki je blizu Petrovega trga v Vatikanu. Zgradbo so oblikovali, da izgleda tako kot kačja glava. Ni važno, če gledaš na oder ali iz odra stran, v obe smeri to kaže notranji del v podobi kače. Es zeigt immer wieder porträtiert ist eine Schlange. The very building is designed in the shape of the head of a snake. Že sama zgradba je izoblikovana v obliki kače. Do you find that interesting? Se vam ne zdi to zanimivo? That the very leader of what the world is now calling the religious leader of the world, To, kar svet danes imenuje verski vodja sveta, da on sam speaks out of the mouth of the serpent. govori iz teh ust kače. But listen to this. Prisluhnite temu. God has his followers in many different churches. Bog ima svoje sledilce We're talking v about mnogih the cerkvah. church as an institution. Sedaj tukaj govorimo o cerkvi kot The inštitucija. people inside of the church, if they have not been shown the proper light, Ljudje znotraj teh cerkva, če jim ni bila predstavljena stvar v pravi luči, still have an opportunity to serve God. še vedno imajo priložnost, da lahko služijo Bogu. This is another reason why we, as Christians and followers of Jesus, need to get out there and show them who the real Jesus is. In zato je tudi to naša naloga kristjanov, da gremo mi k njim tam zunaj, da jim pokažemo, kdo je pravi There was Jezus. a conversation between Dallas and Jonathan, the director of The Chosen and the actor. Torej, en pogovor med igralcem in režiserjem, And he's asking Jonathan, the actor, how do you prepare kjer to play vpraša režiser igralca, kako se pripravi na snemanje. Poslušajte, kaj bo povedal. Povej nam, kako ti, ko prebereš skripto, kako se ti lotiš te zadeve. To zate je seveda zelo osebno. Veliko reči, ki sem jih opazil v mnogih prikazih Jezusa, je bilo to storjeno neke vrste superstoično, ker so omejeni na čas, ki ga imajo z vrsticami, ki jih imajo iz Svetega pisma. Potem to sestavijo, kjer v omejenem času predstavijo to zgodbo. Mi pa imamo priložnost, da to malce bolj diha. Zame pa, jaz mislim, da dobro vedeti to in se v bistvu preprosto se sprazniti in spustiti vsega, kar sem jaz, in s tem, da se odprem biti kot nek kanal, da pride duh, da deluje skozi mene, ko lahko bistveno izboljšam svojo igro kot človek. So there's something I want to point out about this. Notice the words that he chose to use. Nekaj bi rad poudaril pri tej zadevi. Bodite pozorni, katere besede je uporabil. Emptying yourself and allowing the Spirit to channel through you. Da se sprazniš sam sebe in da dovoliš, da pride duh v tebe. Da si ti kot kanal. Common phrase that you'll hear lots of different method actors use when To je ena preparing for a tipična fraza, ki jih veliko igralcev uporablja, ko se pripravljajo na svojo vlogo. that they let something channel through them to do their acting. Da spustijo nekaj, da se kanalizira skozi njih, ko igrajo. Here's a little video that comes from a spiritualism channel called Gia, and it describes what Tukaj je channeling is majhen all video about. iz kanala Gia, kjer je opisano, kaj v bistvu, kaj ta channel in kanaliziranje v bistvu je, kaj to pomeni. V šamanizmu je normalno, da prinese sporočila od različnih bitij, zato kanaliziranje tudi deluje. Mnogo starodavnih kultur imajo univerzalni v katerem vsi sodelujemo. Mi to energijo kanaliziramo skozi čas. Naučeni smo bili, da se tega bojimo. Tudi če so iz drugih planetov, drugih galaksij, so tam ujeti. To je kvantna mehanika. Vse je povezano. Pogosto o tem govorimo kot lastna osebna vibracijska frekvenca. Postmaterialistična paradigma ima prostor za nelokalno zavest. Ko se pričnemo prebujati,
potem se spomnimo, da je nekaj izven nas, nekaj večjega. As you can tell, channeling is not something that the Bible ever encourages us to do. Kakor vidite, je kanaliziranje nekaj, kar Biblija ne podpira ali uči. That's why we read that verse back in Deuteronomy 18:10-12. Zato smo tudi brali tisto vrstico iz 5. Mojzesove 18, 10-12. It calls channeling an abomination to God. It's spiritualism. Kanaliziranje v bistvu imenuje spiritizem oziroma gnusoba pred Bogom. Spiritismus. Here's another interesting thing that Jonathan Rumi is also starting to promote. Tukaj je še ena zanimiva reč, ki jo Jonathan Rumi začel promovirati. He's been in a lot of commercials promoting his app called Prayer. V mnogo reklamah je bil, smo ga videli, kjer reklamira svojo aplikacijo za molitev. Promoted. But notice that they're blending some Buddhist ideas along with Ampak bodite pozorni, kako budistične ideje spaja v to aplikacijo. Flechtet. Kaj za... Kdo si? Živijo. Jaz sem tvoj vodič aplikacije Hello. Meditveno-meditacijski aplikaciji, da najdeš svoj mir in se približaš Bogu. So here he's sitting in a Buddhist pose. He has Tu torej sedi v budistični pozi in ima kroglice spletene okoli roke, tako kot budisti. Und hat dann diese Strieme um seinen Arm herum. and mentioning that he's your guide In omenja, da je on vaš vodič. Dein Führer ist. is very Ta close izraz je to zelo like blizu spiritualism. tega, kar v bistvu tudi spiritisti uporabljajo. Drücken die Spiritisten. Prisluhnimo, kaj bo rekel naprej. Und hören wir uns weiter an, was er sagt. Zakaj ne bi pričela z vsakodnevnim 5-minutnim evangelijem? Globoko vdihnite in skoncentrirajte se na Boga. Hello vam naredi lahko, da boste vsak dan lažje molili. V imenu Očeta, Sina in Svetega Duha. Amen. So this particular individual is putting in everyone's mind that he's Jesus. John Rumi, ta oseba, vsem ljudem da v misli, da je on Jezus. So it is a powerful promotion to have Jesus suggesting for you to do these things. Torej, to je zelo močna promocija, kot da vam Jezus to govori, da počnete te reči. Jesus spielt, auf einmal hier Werbung für eine solche Sache macht. But I think we need to be very careful with spiritualism. Aber ich Ampak glaube, dass wir jaz verujem, da moramo biti zelo previdni stvari, ki se tičejo spiritizma. Catholicism really is a word that means universalism. In ne pozabite, da beseda katolicizem v bistvu pomeni In univerzalizem. history, they would take different forms of all kinds of different religions and incorporate them to Zgodovina nam kaže, da so vzeli iz mnogih religij razne prakse in jih uporabili, da bi se prikupili ljudem. So you can see why having a bit of a Buddhist flavor is in this commercial. Zato tudi vidite, zakaj je tudi nekaj budističnega v tej reklami. Geschmack jetzt hineinfließt in diese Werbung. Another thing that's interesting is people have this idea that Jonathan Rumi is Jesus. Mnogo ljudi Viele Leute haben auch diesen Gedanken. meni oziroma misli, da je He dejansko played in a John movie Rumi called Jezus, Jesus Revolution, Er hat in einem ker je igral tudi v vlogi filma Jesus which I Revolution, believe you have three parts that really break down some of the dangers of that series. wo ich glaube, dass zaradi katerega mislim, da imaš ti tudi 3 dele na tvojem kanalu, darüber gemacht habe, kjer govoriš o nevarnostih tega filma. gesprochen wird. You should watch that because I think that all of these things fit together. To bi si morali pogledati, ker mislim, da vse te reči spadajo skupaj. Zusammen miteinander harmonieren und spielen. But one thing that really struck me as alarming Ena reč mi je tam zelo alarmantno štrlela ven. is that when Jonathan Rumi chose to play the part of Lonnie Frisbee, Ko se je Jonathan Rumi odločil igrati vlogo Lonnie Frisbeja, went to the gravesite that Lonnie Frisbee is buried at je šel na pokopališče, kjer je ta človek pokopan, Beerdigt ist. in California at the Grace Cathedral, v Kaliforniji pri Grace katedrali, and he went to go in pray šel je for molit dead k Don mrtvemu Lonnie Frisbeju. Lonnie Frisbee gebetet. Preden sem začel delati, sem šel v Christ Cathedral in sedel sem se ob njegov grob in tam sem molil rožni venec z njim. O, nisem se zavedala, da je tudi on tam pokopan. Ja, on je tam pokopan. Oh, well, I'm going to have to go take a Wow, look at čudovito, that. moram se iti pogledati. Ja, Ja, res, zelo močno je tam. V bistvu sedel sem se tam in sem molil z njim
In v bistvu prostor zraven njega je v bistvu bil na desni, je bil prazen. Torej sem se tam lahko usedel in ulegel, ker se mi je zdelo pač zanimivo, da bi probal se nekako povezati z njim. To je v bistvu že več informacij, ko jih potrebuješ od mene, ampak to je to. Vse veš. To je resnica. Ko sem končal z molitvijo, sem rekel, Lani, želim te počastiti s tem filmom. In zares si želim, da pripelješ pravičnost in pričevanje o Božji milosti in moči, ki si jo ti pokazal, medtem ko si bil na tej zemlji. In tako, če je to dobra ideja, da jaz naredim ta film, potem naj mi nekdo da neko znamenje. Prosim, daj mi znamenje. In takoj, ko sem izrekel to, za menoj so bila odprta vrata v katedralo in ta močen kord je zvenel približno 5 sekund. Od orgel? Ja, od orgel. Še nikoli nisem slišal tega. In to so te orgle, ki so bile takrat nekoč. Tista Crystal katedrala, ki so bile obnovljene. Ampak to so te orgle, ne? Ja. Torej, ko sem to slišal, sem si rekel, ok, hvala za to. So Jonathan Rumi was literally praying with what he thought the dead spirit was. Torej, Jonathan Rumi je v bistvu molil z tem, kar je on mislil, s tem mrtvim duhom. Biblija je jasna glede tega, da ne ima ničesar zveze z čarovništvom, nekromantijo, čaščenje, govorjenje z mrtvimi. Biblija te stvari obsoja kot gnusoba. In te reči lahko odprejo vrata, da demonski svet lahko komunicira skozi vas. Mi vemo, da obstaja ta vojna med Bogom in Satanom na tem svetu. In verujemo, da se bo to prišlo do vrhunca tik pred Jezusovim drugim prihodom, na koncu časa. In samo dve skupini ljudi bosta takrat. Te, ki sledijo Bogu in te, ki ne sledijo Bogu. Razlika pa bo, da oba dva tabora mislita, da sledita Bogu. Ampak tisti, ki bodo sledili svetski verziji Jezusa, bodo zapeljani od Satana, ker se bo pretvarjal, da je on kot angel luči. Zato jaz tudi verjamem, da je Chosen serija tudi ene vrste ekumensko gibanje ustvarja, kjer se išče skupni imenovalec za vse religije. Tvoj fundament verovanja bi moral graditi iz Božje besede. Sluhnimo, kakšno mišljenje ima Jonathan glede ekumenizma. Kaj si želiš, da ljudje najbolj odnesejo od tega filma, ko ga bodo videli? Pravi, ko si ga bodo ogledali, da bojo mislili, čutili kaj? Če človek nima odnosa z Jezusom, da bi to sicer inspiriralo njihovo zanimanje za Jezusa, in če ga že imajo, da bi jih to pripeljalo bolj globlje v ta odnos, morda, če so iz druge denominacije, da bi lahko videli, kako ekumensko je to gibanje v bistvu bilo, ki je vplivalo na tako veliko vrst kristjanov. Ni jih sram v bistvu, da povedo, da gre tukaj za ekumensko inicijativo. Hudič je že veliko časa uporabil za to, da je svet prepričal, da sploh ne obstaja on. Zato mora sedaj združiti vse ljudi, da jih lahko na koncu tudi prevara zadnjo maškarado. Ampak mi ne želimo biti prevarani.
Tu gre za zelo ekumenski dokumentarc, ker srečaš zelo različne ljudi, katoličane in druge, ampak zanima me in povej mi nekaj o Franciščenu. Gre za evangeličana, ki je imel nekaj razodetja glede resne prisotnosti Boga v Evharistiji in mislim, da je on nekaj zelo zanimiva oseba. Sicer kontroverzen mnogim ljudem, ampak neka figura premostitve. Selilo me je, da sem lahko z njim govoril, ker sem še slišal o njem in slišal sem, kako je govoril o Evharistiji in kako jo oceni. On je drugačen. In da bi se lahko usedel z njim in nekako slišal njegovo zgodbo glede tega, mislim, da veliko ljudi ni slišalo te njegove zgodbe o Evharistiji. Ko pogledaj Jonathana in Jezusa, tega pa si ne bi predstavljal, da bi on imel te poglede. Ma smisla še posebej kot katoliki, ker je povezano z Svetim pismom. Da lahko vidimo nekako druge ljudi, da sprejemajo nekatere te koncepte in ideologije, ki so za teologijo specifično, recimo, kot je Evharistija, je zelo zanimiva stvar. Hvala ti za čudovite besede, ki prihajajo izpod teh ust, da nas spominjajo na dar Evharistije, zaradi katere hrepenimo potem, da bi jo sprejeli, bolj zgovorne od tistih, ki se deklarirajo, da te poznajo. The fact that there has been many false Christs that have popped up over history and past. Dejstvo, da se je pojavilo že mnogo lažnih Kristus v preteklih desetletjih in nasplošno v preteklosti, tells me that this is not a new mi concept. pove to in kaže, da to ne gre za nov koncept. That we need to be diligent students of the Bible. Da moramo biti marljivi učenci Svetega And our pisma. understanding of the picture of who Jesus is In naše razumevanje vse te slike, kdo v bistvu Jezus je, come from the Word of God. mora priti iz Božje besede. Don't let any of these media productions try to build up in your mind what Jesus is. Ne dovolite, da vam te mediji in te produkcije ne spreminjajo Jezusove slike v This vašem umu. book was inspired by the Holy Spirit. To knjigo je inspiriral It Sveti tells Duh. us that all scriptures are profitable for doctrine. Piše, da je vse svetopismo koristno za nauk in doktrino. These are literally taken as the words coming from God. To se dobesedno jemlje kot besede iz Božjih ust. So do not let these movies replace this. Zato vam naj te filmi naj ne nadomestijo te besede. Because I believe in order for the devil to deceive the world, Jaz verujem, da bi Satan sploh lahko zapeljal svet, he has to move you away from thus saith the word of God. te more peljati stran od pisano je. Ta oddaja injecira domišljijo. Jezus je tudi vključil domišljijo v svojih zgodbah in tudi v ljudi, ki so jo slišali, da si naj drugače domišljajo, ko v bistvu je, če izkusiš božansko. Tako indirektno izkusita drug drugega. Mislim, da ta oddaja to počne, da implicira neko domišljijo v vse te zgodbe, ki smo sicer, če smo odrasli kot kristjani. Saj jaz poznam te zgodbe vse moje življenje in ko gledam te filme, sedaj se mi zdi, kot da nikoli še nisem slišal te zgodbe. Kako so predstavljeni te karakterji. Te je prikazan kot neke vrste del spektra, na nek način. In vsa ta lepa kreativnost, za katero ni pomembno, ali je faktualno resnična, in je Matej bil del spektra ali ne. Ali karkoli. Prijetno je pač. There are some testimonies of people who have watched The Chosen and it caused them to go to their Bibles. Obstajajo pričevanja, ko so ljudje gledali to serijo The Chosen in jih je to vodilo k tem, da so brali This, svetopismo. I think, of course, is a good thing. To seveda jaz menim, da je dobra It reč. should not be a replacement for your study time. To ne sme biti tudi nadomestek za tvoje And there are preučevanje some Svetega that pisma. have verbally said all over the internet that they have begun a relationship with God simply because they saw this series. In obstajajo tudi nekateri, ki so na internetu se zjasnili, da so začeli tudi odnos s Kristusom zaradi tega, ker so gledali The There are Chosen. also many who have used this show Obstajajo pa tudi mnogi, ki so uporabili to oddajo kot nadomestek časa za preučevanje. Don't do that
Macht das nicht. Ne počnite tega, That in itself can zato ker open to the door for samo po error. sebi lahko odpira vrata In sich do zmote, kann bereits die napake. Tür öffnen für Irrtum. Those who stand on the word of God. Diejenigen, die Tisti, auf ki Gottes stojijo Wort na stehen, Božji Remember that verse we besedi, read from Revelation in the beginning of this talk? se spomnite iz tiste vrstice iz Razodetja, ko smo na začetku predavanja There is a prebrali, temptation that's coming. wo es heißt, da prihaja preizkušnja über die Welt. And na those svet. who keep the word of his patience Und In die, tisti, die ki das bodo Wort obdržali geduldig besedo behalten, potrpežljivosti, keep them from that hour of temptation. jih bo Bog obvaroval v tej uri Stand on preizkušnje. the word of God Stojte na Božji besedi and let this be your source of truth. und in lass naj bo das to vaš vir eure Quelle der resnice. Wahrheit sein. Ženska je bila zadaj v cerkvi in je jokala in klicala Jezusa. To je kot najboljši dan v mojem življenju. To je bizarno. Igrati Jezusa Kristusa, to je res ena velika odgovornost. There's one more thing I want to mention about Jesus being printed into everyone's mind through these movies. Še eno reč bi rad omenil, kar se tiče tega, da je Jezusova podoba vtisnjena v vaš oziroma v There's človeški examples of people that would say when they close their eyes, they thought about Jonathan Rumi. So primeri, da ko ljudje zaprejo svoje oči in potem mislijo na Jezusa in potem vidijo sliko Johnnyja Rumija. Picture they had was of this actor. In slika, ki jo imajo, je Genau von diesem Schauspieler. slika And I tega think that's igralca. very dangerous. In menim, da je to zelo nevarno. I want my picture of Jesus from the Holy Spirit. Ich möchte, Jaz si dass mein želim Bild mojo durch sliko od den Heiligen Jezusa Geist po von Svetem Jesus Duhu. geprägt wird. And so we want to Torej, get to back želimo to the Word dobiti of iz God. Božje Das möchten besede. wir durch Gottes Wort kriegen. Mislim, da Chosen sicer verjetno ni začelo te reči, ampak zgleda, kot da je nek določen kataliz za to, da spodbuja mlajše snemalce filmov, da bi delali celo tematike, ki častijo in govorijo o veri v različnih kontekstih. Ampak oni potem tega ne želijo delati na ta star, slab način produkcije. Menim, da je sedaj dober čas za vse versko usmerjene medije in filme. Mislim, da se pripravlja, da bo to eksplodiralo. Verjetno smo šele na začetku tega gibanja. Naj vam bo to v opozorilo. If it speaks not according to the law and to the Če testament, ne govori po postavi in pričevanjih, Und zum Zeugnis hinweist, Isaiah 8:20 tells Izaija us it's because 8:20 there's pravi, no light in it. potem je to zato, ker v njemu njih ni luči. in sich tragen. This is the genuine. Das ist das To je original. Don't follow and build your understanding of who God is from a copy of that. Ne sledite in gradite svojega spoznanja o Bogu na podlagi kopije Jezusa, ampak preizkujte original. People who work with counterfeit money Ljudje, ki prepoznavajo ponarejen denar, arbeiten, to try and spot counterfeit bills. da bi lahko prepoznali ponaredke, entdecken, Don't study the counterfeit bills. ne preučujejo ponaredkov. Fälschungen. In fact, if you study the genuine, V bistvu, če preučuješ original, the more you know what that feels like, Je mehr bolj du kot weißt, veš, wie sich das kako se anfühlt, the to more you know what the občuti v details roki, are that are in the genuine dollar, je mehr du die bolj kot Details poznaš kennst, detajle, die ki so v Geldscheine, originalnem bankovcu, dann wirst du viel potem boš einfacher veliko schneller lažje lahko prepoznal if you fill napako your mind pri with ponaredku. different versions, Aber wenn du deinen Verstand Če pa svoj polniš z it may različnimi become verzijami, harder to spot the truth. bo verjetno teže prepoznati resnico. zu erkennen. And whenever in doubt, In kadarkoli v dvomu, pray that God opens your eyes molite, da vam Bog Bete, odpre dass Gott oči deine Augen öffnet. and get your understanding of Jesus. in da from the tako spoznate Kristusa, ki je zapisan v Bibliji, po Božji besedi.